Esiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphansi yambingelela lonke ngeye Sanibonani balandeli emakhaya uMakhosi Mdlalose lo ngiphuma lapha ngaphansi koMkhanyakude ngokusebenza bakithi ngisebenzela khona la ePietermaritzburg bandla engokuqala nje ngingakucela bandla Nkosi yami ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe niphinde futhi ni like khona umuntu ezoluthola njalo umfutho ukuthi lo ekhuluma kanjalo namhlanje kuthake ngibe semnyango nje namhlanje Nkosi yami umuntu ashawa wahleze esendlini mekhuluma nani kodwa ke namhlanje ngithi asokhuluma ngamanzi amnyama ukuthi amanzi amnyama ayini ayalapheka yini na alapheka kanjani kwenzakalani futhi mangabe kunamanzi amnyama ekhaya kwenzakalani uma ngabe amanzi amnyama futhi eselashiwe ekhaya. Okay, okokuqala nje la ngizoqala khona ngifuna ukukhuluma ngezinto ezenzakalayo ekhaya uma ngabe kunamanzi amnyama ukuthi kwenzakalani iziphi futhi izibonakaliso ezike zivele ekufunakala uthi mengabe uzibona lezo zibonakaliso ebese qala futhi ubheka izinto eziningi ngoba kusuke kungenzeka ukuthi uzanye ukutshengiswa wena ukuthi kahle kahle kunamanzi amnyama ekhaya ngoba phela ngeke size sikubalekele ukuthi izinto before kube khona umonakalo omkhulu kusuke kukhona osuke loketshengiswa ekhaya ukuthi yena kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi umuntu akazi ukuthi kahle kahle khona atshengiswa kona ngaleso sikhathi uthola ukuthi kube namaphupho wena thizena khombayo ukuthi ayibopeka nakho konakala bheka nanka amanzi amnyama kodwa wena uthi mefika kona lo maphupho ungakwazi ukwachaza noma ngithi ungakwazi ukwahlaziya ngendlela ekhombayo ukuthi cha ekhaya konakala kunamanzi amnyama. Okay, ayini amanzi amnyama na amanzi amnyama kusuke kuhlangane umuntu kahle kahle ungasho ngithi kusuke kuhlanganiswe amakhubalo thizeni lawo makhubalo thizeni enza umuthi wamanzi amnyama lo muthi wamanzi amnyama osuke uzobhidliza phakathi kwekhaya iloko la ngifuna ukucacisa khona. Okay, iziphi izinto ezenzakalayo uma ngabe kukhona amanzi amnyama ekhaya? Okokuqala nje izinto ofunakala uzinothise ukubona ukuthi umndeni awuzwani uhlukana phakathi uma ngabe ekhaya kunamanzi amnyama akukaze nje kwakuba khona inqubekela phambili ekhaya mangabe kukhona amanzi amnyama. Okunye mangabe ilokhuzane kukhona ophuzayo ekhaya uphuza kakhulu uphuzo luyanyukela kunokuthi izinto zibe ngcini kodwa ziqhubeka zishone phambili zonakala uthola ukuthi khona nobe kade engaphuza ekhaya kodwa manje usuyambona usibani usiyaphuza noma usuyambona ukuthi usedla izinto ezingalunganga ezama drugs ekhaya angithi uyabona. Omunye uthola ukuthi osebenzayo aqala benenkinga ekhaya phelele umsebenzi amanzi amnyama njalo lawe ekhaya ngaleso sikhathi olokhuza ofunayo umsebenzi uthi kuba yena akawuthola umsebenzi ke manje yini azilungi izinto nibamba nyayeka kuyaxatshana ekhaya omunye uphuma ubheka le omunye uphuma ubheka le izinto zingalungi ekhaya uthola ukuthi khona nomunye ekhaya olokhuza ekhonjiswa izibonakaliso ekhaya mengabelela ukuthi naye akazonaka izibonakaliso njengawo amanzi amnyama uthola ukuthi khona ozophupha engena odakeni uphupha nje ungena odakeni ubhukude emanzini angcolile izinto ezinjengana lezo nazo ziba zinkomba ukuthi khona ngathi khona into esuke isirong ekhaya kusafunakala manje ngaleso sikhathi ukuthi into uyifakele izibuko unyusa amasokisi unibheka ukuthi hayibo ngabe kwenzakalani. Iwona kamanzi amnyama lawo amanzi amnyama ekhaya ayazona izinto ziyonakala ekhaya mangabe kunamanzi amnyama akukho okulungayo ngoba ngisho ningahlaba makunamanzi amnyama ekhaya ungahlaba uhlaba inkomo eziwu20 noma izimbuzi eziwu20 inkukhu eziwu10 nakhona kodwa usho kade ngenza ukuthi kodwa futhi ungawuboni umphumela noma ungawuboni umehluko ngoba phela ngeke size sikubalekele ukuthi mangabe kukhona okwenzayo ekhaya mhlawumbe kunjengana nokuhlaba sonke siko silindele ukuthi okay njengoba kade ngihlaba kade ngenza ukuthi funakala phela idlozi libuye
lizobonga funa idlozi noma libuye nezimpendulo okukhombisa ukuthi la ekhaya khona into ekade yenziwa. Anikwazi ekhaya ukuthi nithi makade nenza into nini ekhaya kodwa manje futhi izimpendulo azibuyi. Akekho nophuphayo, akekho okwenzakalani, nophuphile uvuke sekhohliwe. Akithi niyabona? Yini ke lapho ewona amanzi amnyama ngaleso sikhathi. So nje ngingasho ngithi amanzi amnyama ekhaya kubalekile ukuthi mengabe uke wahamba wayohlola kwase kuvela ukuthi khona amanzi amnyama ebese nizama ngazo zonke indlela zokuthi niwalaphi noma wanamaphupho ongawaqondi buza ukuze uzothola ngoba ngenzeka idlozi lazami ukuthi idlozi lakini likutshengisa ukuthi khona okuwrong okwenzakalayo. Nanokuthi yini futhi enye kade ngithi ngifuna ukunilokhuza ukungicacisela yona. Abanye abantu bazi ukuthi amanzi amnyama umuntu wasekhaya kuphela ukwazi ukuthi akuphehlela amanzi amnyama. Cha, akunjalo. Umuntu angaphandle uyakwazi ukuthi naye ebese ekuphehlela amanzi amnyama kodwa ekubeni engahlobile nani engesona isihlobo senu. Umuntu angaphandle uyakwazi ukuthi athole insila zenu. Ngalezi insila zeni azitholile ebese kwazi ukujika idlozi ukuthi nini idlozi lakini ningabe lisanibhekela ngoba uzobe sesebenzisa nalesehlanganisa nale mithi azobe eyisebenzisa ukuthi idlozi nina lingabe lisakwazi ukuthi linibheke. Not ukuthi yena usuzobe enenhloso zokuthi mhlambe libheke yena. Umuntu womndeni kuphela othola ukuthi isikhathi esiningi mengabe ephendula idlozi eshintshe elokhuzana ephehla amanzi amnyama ukuthi uzolenza ukuthi nina liniflathele idlozi linganibheki idlozi ebese libheka yena ngaleso sikhathi. Angithi yabo iloko engifuna ukucacisa ukuthi akusiyena umuntu wasekhaya kuphela okwazi ukuphehlela amanzi amnyama nomuntu angaphandle uyakwazi ukuphehlela amanzi amnyama athole insila. Akuhlezi kuumuntu wasekhaya kuphela uphehla amanzi amnyama. So inhloso futhi ebengifuna inhloso futhi ekumele isikhathi esiningi ngasho njalo ukuthi inhloso yomuntu osuke ephehla amanzi amnyama ekhaya vele ukuthi idlozi liniflathele linganibheki kungalungile uthi ekhaya noma loyo muzi loyo bese kuyaphela ngawo ngoba phela ukubona ukuthi makunamanzi amnyama ekhaya iloyo uphuma bhekele iloyo uphuma bhekele. Angithi ngalesikhathi angithi ngaleso sikhathi umuzi kangithi sekukushabalala kwawo sekuphela kwawo ekhaya yini yilento ayenzile lapha bese siyala ekutheni amanzi amnyama ayalapheka yini na? Yebo bakithi amanzi amnyama ayalapheka. Amanzi amnyama ukuthi umunye ukezwe kuthiwa khona amanzi amnyama ekhaya bese ebone ngazi ukuthi isho ukuthi sekuphelile hawu ngeke kuphinde kulunge. Cha, amanzi amnyama ayalapheka kalula ukuthi abantu abayeke ukudembesela mayelana namanzi amnyama ekhaya umuntu masetholile ukuthi ayaphehlwa ekhaya. Okay, amanzi amnyama uma ngabe elungiswa kubalulekile into engizoqala ngayo ukuthi umuntu mele kulungisela amanzi amnyama ekhaya kubalulekile ukuthi amanzi amnyama emwalungisa ebese yawacupha kuqala akacupha amanzi amnyama bese yawalapha ngoba ukuthola ukuthi athi umuntu kade ngenza amanzi amnyama kulo wanyaka kodwa futhi manje sekuvela amanzi amnyama kulonyaka. Angisi ngesikhathi yena lo muntu efika ezolungisa amanzi amnyama ekhaya uvesana walungisa amanzi amnyama kuphela wageza umsamo kwakuhle angani usakhona usaphila lo muntu ophehla amanzi amnyama usakhona uzophinda futhi enze same thing kanti kuhle ukuthi awacupha amanzi amnyama ukuthi zonke impendulo noma ngithi zonke izinto abezenza zibuyele emuva angabe sakwazi ukuthi aphinde futhi enze into ngesikhathi uwacupha uzothi methi uyaqala uyaphinda futhi wenza adume ngazo bese izinto ziyamshaya. Angithi yabona ingakho kwesinye isikhathi uthola ukuthi amanzi amnyama mangabe elungiswe ngempela ekhaya uthola ukuthi kukhona isidumbu esiqhamukayo kumnini wayo kulo kade waphehla kwesinye isikhathi ngoba phela usuke esazoza ngoshuni yena ukuthi awuthaphinde futhi aniphinde kanti amanzi amnyama naseniwacuphile umuntu obezokwenza amanzi amnyama ufike wawacupha kuqala waseyawalungisa amanzi amnyama ngaleso sikhathi. So kuhle umuntu mengabe enenzela amanzi amnyama ukuthi awacupha amanzi amnyama kumande ewalungisa ukuze lo okwenzile engeke asakwazi ukuthi aphinde lokwenifaka endaweni eyodwa aloke nifaka endaweni eyodwa manje koze kuphela iminyaka lo nalungisana namanzi amnyama yabona kanti inkinga iba sekwalungiseni umuntu walungisayo hayi ngoba engakwazi ukwenza amanzi amnyama noma ukwalungisa kodwa akawacupha amanzi amnyama.
Angithi uyabona kubalulekile ukuthi ucuphe amanzi amnyama bese kumandi ebakhipha ke labantu abadala ebakhipha odakeni ebakhipha okhambeni ngoba phela ngesikhathi kulungisa amanzi amnyama funa sazi ukuthi kusiza idlozi indlela elisizakala ngayo kusizakala nokuthola ukuthi mhlambe kade befakiwe khona babakade bethwetshulwe ekuqaleni kudala kade basethula manje ngesikhathi kulungiswa amanzi amnyama sibakhipha okhambeni sibakhipha odakeni kulungiswa babekade bethwetshuliwe ekhaya ngaleso sikhathi bakhishwa lapho bekhona indawo ngendawo ngendlela asuke boniwe ngayo noma ngendlela abasuke besetshenzwe ngayo. Kanti okunye futhi engifuna nikwazi melana namanzi amnyama ukuthi hey linamandla idlozi mangabe selilungisiwe linamandla idlozi mangabe selilungisiwe emanzini amnyama. Uyabona abantu abadala masuba bakhipha odakeni wabalungisa babethwetshuliwe wakhipha okhambeni mangabe abanye babefaka okhambeni kanjalo phela kunendlela okulungisa kodwa wabakhipha kuzona zonke kulezi igodi zobumnyama wabakhipha kuzona zonke kulezi indawo abafake kuzona wena wasubalethe ekhanyeni waqeda bakhanyisela izibani nobageza wabenza yonke into. Ayikho into enamandla njenganalelo dlozi emva kwaloko livela idlozi lenza imanga ekhaya kangani ngoba kwawena osuka de kuwena ofuna amanzi alungiswe ekhaya alibe lisafuna lutho ngawe idlozi ngoba phela wena ulisizile yakho umuntu osuke selisize njenganawe wena ngoba uhambile wofuna umuntu alungisa amanzi amnyama ekhaya likubheka kuze kuthiwa wena uyathakatha ekhaya kugcina sekuphuma into enjenganaleyo Tusibani uyathakatha yena walungelwa izinto yini kwenza kanti wena usiza idlozi lakini walikhipha esigodini sobumnyama bakhipha lapha okhambeni wakhipha odakeni ebese idlozi nalikubheka ngendlela okuyiyona yona wena ulithwebulile idlozi awulijikile walibhekisa kuwena ilona elibonayo ngoba lisuke lilazi ukuthi wena ulisizile. Abantu abadala mengabe ubanakekela futhi ubasiza nabo bayakwazi ukuthi bakubheke. Iloko nje kufuna sazi ukuthi idlozi mengabe uninakekela na ulisizile liyakubheka futhi ngakho ngisho ukuthi makona mengabe ubakhiphile emanzini amnyama lungisa amanzi amnyama ekhaya abantu abaningi ngiyazi bahlale bekhala nangento indlela idlozi elikubheka ngayo ngoba lisuke ngasafuni lutho ngawe so nje ebengifuna ukuthi namhlanje ngithi qikelelani kona ukulapha amanzi amnyama ekhaya. Musani uziba ubona izinto zonakala ekhaya bese omunye abheka omunye uthi uzolungisa obani omunye abheka omunye mengabe unawo amandla zama ulungisa amanzi amnyama ekhaya ngoba ngeke size sikubalekele ukuthi impilo iyama aniyindawo ekhaya mangabe kuphehlwe amanzi amnyama. So nje ngizocela bandla ukuthi namhlanje ebese ngima lapho ningakhohlwa ke bakithi ukuthi ni subscribe niphinde futhi ni like uMakhosi Mdlalose lona thokozani.